sabura joini Karbi along bang suri isira pharo hini sosya munit hemar logi charum corona kiso do ma be makilang ki pangching COVID-19 awur pen kache song ke haija phan rat kache to date pi lockdown apor kisung ke phorong asora sanghan ke rak ke pajir pening kan ke thom aklim so jiliti so pi mahang ke thek arni katalon dilajona hawar longdon sir kep kebra ner kap hem tuna tuma phan ke rak ke pajir Kardom Karbi prime time along penili Wilburn Kropi non biar tangton pen arjoi tha Karbi anglong Assam angtan pen Karbi anglong methanga hem kachebang abang phubang phiatum abang along corona kiso domini pumunti parsing damsi abang putina phan methanga hem along ni kripli arnia pharman hem arlo pacharum pontoilo mate home quarantine pado pontoilo bang kreser ke pamunita phan sarkar pen ke pathik me quarantine hem along si pacharum pontoilo Phere me coronavirus abur pen kachipa jokla pen kaching raya tawarang bong hemarlo ni kripli kachar mate home quarantine sarkar quarantine along kachar pen coronavirus do we kachelang henlo Karbi anglong mate asamang tan pen Karbi anglong along hem kachewang abang phua bang phialong corona kiso dokokla thek po sarkar tu munthi damsi alang lituma phan methang hemalong ni kripli phan pachar toy mate home quarantine pado toilo quarantine pahini do home quarantine lapen government pen kedeng a quarantine hanlo ok pronasai campaign birta kilong atengke hem ar lokachar maphai kadokawe bang suri isira bang pharo hinira plikebra sir cap lapen government quarantine along bang kristir cap ando rong supia long munit aphai bang suri trok kebra kethomra pharo trok cap susi halapu rong along armua phai pinswar lopen banglak trokra suri flik kebra trokra ingore sir cap ando hem arlo ni krepli kachar lake silang no corona kiso do ma we kachini japan ni krepli hem kachar kichot bang hinia bang pho abang along corona kiso klangkli lasi hem ta pachidam toilu pota nilitumalong birta nangli Pierthia dang coronavirus pen jipa jok jia phan munit anglum damnang ni bang hiniang mong mitari si kedo chupahlo nangji lapen ing thir jir nangji pu Pierthia dang hirok tok kedo ahut si Karbi anglong pen ana dimalong ke sangathak keng pen dongsi rong sora phan keron thekpon long China date pi Wuhan rok su pi pen ke thur coronavirus abur pen kachere thek jia phan Pierthia dang munit do anglum pen kedo chupahlo nangji mate social distancing khoi nangji lapen ing thir jir nangji pu Pierthia dang ka chathang kluk apor hut normalop Karbi anglong pen ana dim sangkero na tum sang thak keng chibisi rong sora phan sangkero na ha chini tumalong nangli corona abur pen isi ka chepa jok tawarang bong ing thir jir pen kedo ke thak kecho no hormula pen peri hemrit ke chepang thir pen kedo henlo coronavirus abur kang dang long le det jia phan Karbi anglong pen ana dim doaya lang pen apsi ke pang thir thek long hurlo Ring ke batai char sam nang ji pusi RD ki pia por hut ki chwa sang keng pa ka bet ki bi pen rong rat phan sang ke rong lak ikha halapu difu town committee amai phubarim mohon tisu non hejong rong sora phan sang ke rona hut puduma mir apualong akeng ke dong alam pen non malom la swalam penang an che thang Socheng constituency ke parlot kadokawe donsuri isi ration card ka we arat atuma phan panong si jang mini phai crazy arni edona long sika suri isi keron ke pachitang pona biota hamrena rong supi pen pherang ke hundor groupen biota nampali borpu birik long tarla pen lang met arong along ration card ka we arat atuma phan ke pini em group sing taron amithang pen amatsi edon sika suri isi kerona jamek padopon kadokawe group troxy te thak si pini socheng constituency ang kang keron pachatang ada por phai ke bapor borpu arong pen pangcheng pon si ration card ka via tuma phan tangka keron pangcheng pon tangka ron je prang em rup sing deron pen kopia phansi bangso tangka adon tin ration card ka via tuma phan keron pon ma klardak than pachini COVID-19 na kiso awur pen kaji pongrai thekji koson pen si rong rat tum ke dot ke thak nang ji ma puthakta em teron pen along tin along sitami rat phan than pajir miteka laso don pen suri si sarkar pen kapajir panya phansi peni nile homosi lomangta laso tangka ni tum karbe tum phana pajir tasi pitiga do beri akso cheng consensi long ni tum group proxy do tum ti thak la se group proxy ang bongsi la
ton suri si Karbi tu pan pini tangka pasal kapajer lang tum akisung pen kacau cora je pan raso kerapon kapajer pon pan pothot ni tum relief asang nangal edu lasila bangke kar ke do gabe positan ni tum ka do bela dak bangke non ke bangji prabjing pen ni tum aton tin raso kerap kapajer panjipan tum chisik bondo ini bangke border area long disipmen cengwa silas dan di sasar masuk management pese ni tum ka do bela non laso reson mana laso kerap ron panja pani tu chisik pon lo kinang sora kerap puthot ki pike pajer thubom thek je phan pini abang putina long pen ta bank account number la pen voter id sitami ke hang patopon ame thang pen amat long thomadip em rup sing terom pen bor po long don plikebra isi birik long tara long don ingora pho la pen lang met along don thom kebra isi an tangka keron pado lockdown is kang chira kisung pen ke jogjia phan boreng abar sai ki dual tum akimia sai ke deng rong rup arlup ki dugaral tuma phan jang mini phai crazy arni chokama moke rapajer pon coronavirus mati covid-19 bukachi una ke sabur ki thor pen kache pa jogjia phan kche songa sai ke denga jog date pr lu lockdown sarkar pen binang koklu bangso lockdown pen ajong aslam along riang kang Karbi long arlu inglong hawararat ke cholong lia kisung chetong nanglo lasi number 7 kopili constituency arlu atok ahwar arlu kandong langchithing amlet la pen thiluaji parwang along chokam kisung muchot atuma phan pherang ke biren inghi pherang ke mohon teron atum chirap cheto dun pen pwd kheruni subdivision je butheswar rong pso binod thappa Karbi long chonamas council sa jitan hansila pen rongkhang development block gram sevak joising ingti atum sang dali ingti la pen han hai hui keron Karbi long chonamas council em lun sing teron penjang mini phai crazy arni ada por phai sir keba por malom alang li chiklo jon choksia bainong sika lak phora suri trokra pharu plira trokebra pli achek cem relief fund along ke pajer em lun sing teron chiklo jon choksia bainong penon pirthia dang pia long ki umplup coronavirus ki so vor pen lockdown kapadua jok ki ong du pachong rat chot Karbi long arat tum ki chumo bia ki sunga chitong nanga por hut em lun sing teron chiklo jon choksia bainong sika lak phora suri trokra pharu plira trokebra plia check Karbi long chonamas council cem relief fund along khodai bench rap chetodun lo halapu mahamaya msc constituency ke parlo rong thoma phan sang han dali la pen ke chojang thu dokmuka rong spia dung ke therong pi english lp school along mentaro borsing teron la pen ke therong pia rong aphan Karbi long chonamas council em lun sing teron ka pen khata teng pen bangkre troksia sai khia tum chirap cheto dun si non covid 19 ke so pen ajok lockdown por hut ke boy det amikara tum aphan tangka sap chirung si aning ke me pen sang liner cap dali ke chojang thu phuruya the ingti la pen sabon hai hu ke rap pajer pon kadokawe don pharo isi so sia hem tu na tuma phan ke rap ke pajera jok bangkre troksia sai khia tuma phan rong thoma rong amikara tum kachoro alam thi pajer Kiramtang jangmini phaisir cap arni adapor phaisir cap rachitim apor malom Mahabaya constituency ke parlo dokmoka rong supia hithi malom Karbi long chonamas council em lun sing teron kapin khata tengpen dokmoka municipal board la pen harukat fire brigade atum pen chelangsi dokmoka hithi malom covid 19 ke so war pen kaching rai jia phan sanitization alang em rup sing teron arudeng pen kyap asai kideng COVID-19 agur ki jum pura jok nona mal sarkar pe national lockdown ki padu bama por hut penang ana kisung chechak nang rintilo lasona por hut sado asom karmachari parishad West Karbi long district Karbi employees association West Karbi long lapen Karbi long primary teachers association aro tum chelang pet pen ni thoma farman pardun ron pen socheng constituency lo pregjam arong along ke boinai naya tuma phan jangmini phai crazy arni kerap ke pajer pona biota pherang ke hundor kropen biota na pale Kirap gipajer ponalong edon pen sang lin pho dali powa hini ingti lin la pen sabone hom keron pon pado jangmi poni phaisir cap arni pen pangchek pon siarong tinalong sitame rong asar thia tu phan ka humri pado dam pen kelong over sai ka venaya hemtu na tuma phan sialang litum pen doana son sitame pipajer ponji pusi sodo asam karmachari parishad West Karbi district achun ban chatrapator pen pachini Pinini thom ke pleng arni an don pharo isi social tuma phan ki cho hormu ron ponlong lupusi songa mai phu tuthiram sharma pen pachani kipi ki pajir rajai megalong Karbi employees association West Karbi long mai phu long sing rong hang la pen chun bang lejen rong pia tuk chetong dun si mesen pen sai pachun pon namalam support phan bir tamo ing taponik sina Start here, right anywhere.
Eastern Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkilan near Don Bosco School, D4 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 78961 For both D4 and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmodels@gmail.com. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে। জুতি লগা। আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে? ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল, স্বাস্থ্যসন্মত, বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত। Dihinamo piputhot biutalong bangthulo. Karbi anglong difurong supia long kedo ningkan ke thoma klimso jiliti supia methang arong arat lapen rong berong thak arong asorapan. Lockdown ki sunga hut sanghan ke rap pajir dunsi ningkan ke thom ke chok am hang ke thek arni mate birthday talon dun puse nilil tumahan pachini. Date pi talavira long phere me coronavirus aphan keteng ke khang aphan ke pado lockdown ang bong flipli ki plung ke nep arta klimso jiliti supi piring ningkan ke thom ke chok mahang ke thek arni mate birthday ka talon alar ame thang arong arat lapen rong berong thang arat aphan not hejong sang han ke ron pensi mahang ke thek arni ka talon aning che parong pon kadure arong asora phan kirap ke pajir pen mahang ke thek arni ka talon a klimso laki difurong spia dung taralang so lakahini rajan terang arong amika Robert Tisulapen Jasmine Bepiatum asupi. Ration card ka wikiduk ang kidu arat aphan kipinang ji suri isi sivet atangkan ta inut pen pharo phok kang tip dun pusi ke pho bang pho tum akoi pipon. West Karbi Anglong ke parlo duar amla MSC constituency arat aphan asona mung alo ka visita lockdown pen gisun ke pho arat aphan sika suri isi si atangka Kironjia Pandiardia Project Director Pen Development Block Tina Panlam Toy Kilo Duar Amla MSC Constituency Aram Panlak Kepatangka Apadeng Patanglo Laso Atangka Karbi Anglong Pen Ana Constituency along Ration Card Mate Asona Mong Aloka Viarat Apan Edon Pen Suri Sisi Atangka Kirapa Jirlo Bonta Duar Amla MSC along Ke Hemtun Edon Apan Paro Pho Tangkasi Piling Ling Chot Pusi Ke Phowek Abang Pho Tum Ningri Ini tumu BPL pa poisa sangakar ka via tumpat edono long pen suri sisi ke ronji po tangka la sin non li tumbang ke long bek nang pu pusi na chune ri dun lo la sin neron bek nang pu la pharo phodar ke pichor bang ro relo ke pite umpono nang bibiat nang po suri se tangka ini tu long bek nang pu suri sisi ke ron nai athai do la si suri sisi bang ron re pharo phan si ron chot la pen ration card ka ve tum aphan adhok tum han ke ron re la si ration card kawe tom phan an ke pinang ba ke pithai ye phansi chuningri lo nelitum tenkero lang su ke se branch hin pen condemn athi bang lo National Food Security Act BPL card kawe atum phan idona hemalong pen idona family pen suri isi tangka pipon lo sita la so tangka ki pipon along Suri si ki pinang jadi bangke pharo pho se picho tang te pharo pho ke komat atum si kichupang lim ta duma pusini litum ten kerang so ke as a branch pedalitum la bangke ninduglo bandang litum eknong duaramla constituency rongjang phong PS tapu hin semeni litu hin dami lason lo suri si kilonang ji adim bangke pharo pho si long chot lapen ajha tumangke long lipina tum datu amena vit hola sonum lasi lason ke claim mangke la ke ninduk me merla mathimanon nanapur kisung ke boy apor hojong si government hin pen ke rapi rapi komane local MEC komane lason me si kang tidulang puludang la bangke ninduk me merla lasi nulitum tengkerang so ke ase branch hin pen bangke lalo nulitum MEC bhaname chuning ri lo government hin pen nang pidet atangka jongsi ke thanulang puludang bangke chokche Gitum taning dupik aku jongsi lason ke claim puludang de labang ke aron karkan government aron karkan asi pini entire Karbi Anglong lason akisungdu tangka le nang pachon ada pestami ki pipe ke bakbe lason adim ni tum pena an theglong lo asi lason bang ke claim kledanji bang putin MEC punon
la ajak tum keron ke bak na sono chuma thate denang ji ki pinang ji aron do ko dim ke suri sisi pinang kok jong si suri si ki pinang ji adim si phar phove pichot puludang te labang ke nil tum tengke long so ke se branch sin ben ke nil tum ke look and order along ke pate pok dam ji bhan ju sik digno lam non pini pena among josi nang alang itum yong si lam boy chi pipe lam plas chi pipe suri si ki pinang ji dim suri si pipe dat long den tum ke look and order along pag tum pate pok dam vek nang po Dilajan hawar don sir kebra ner kep hem tuna tuma phan doctor sarthe te rang lapen kangura tibung atum pen kerap ki pajara sai ke denga bitra bokojan rong supi apherang ke penon jong berta nampali so mindara dang covid-19 ke sabur kang dang pro pajok date pe long ta ni ingora isia pharman lockdown ki pipona jok kai ka chongdat boy pe chi ki cholong chora rat tu ki chunam ka chora thai ka we pen pena anage sung ching tang nang rinti सरकार पे लासो की सिंगापुर के राब जिला तंग तंग देत पेन पिनी आनिया ता थांगना के राब दिला जन हवारा लो केले ले देत पेन ता की सिंगाबादसी के दो थुलो लासोला मथा से डॉक्टर साठे तेरांग पेन के ऐसे बोगोतन रीजनल कमिटी अदुन माइक फतुम चिपातिर पीसी डोन सिर कैप केब्रा ने अर्का बहेम तुना तुमा फान साबुन के चोर जांगथु सा सिनी बिस्कुट दाली खुरुया थे हाई होई पजर पन लबांग सोहु डॉक्टर साठे तेरांग पेन लासो के सोपेन कचिपाजोक थेक जे फान अलाप थेता रात फान थान परेतेका Halapu, Diopani MSC constituency angkang Dengja polling station ki parlo don pharo isira don phoke barat tuma phan Diopani VDC chairman pen Sangdali jang thula pen ingti hai hui jongjong pen jang mini phai khri isiarni ada por phai khri sia por malong pen kerap ki pajir NFSA mate ration card ka vedet atuma phan tangka kereng Sikasuri ECC an don thom kebra ke thoma hem tuna tuma phan alang lilong kachirap pachito du nilip development block ajay e sonjoy bela pen nilip development block Gram Sebak Rajan Rong Par Pen Cheng Lok ki thegi dinga tum chirap chitudun Pirthea dang along COVID-19 awur ki thur pen pirthea dang ongdung apunit thinang lo lasila bang so awur India kang along ta ke khang ja phan ni ingkora isian lockdown ki pipon boma hot chongda chutoro chot aral atum ki sung jitong nang lo lahayala matha pen VDC chairman Sonjit Lekthe pen sanghan hai hui kerap ki pajara birta riptun lo Number 14 Korkanthi constituency ke parlote ke Langjun cooperative lamps pen jangmini phai kres yarni ke boydet la pen ke chongda ta thai ka we pen kisum ka chitong nang atuma phan ke rap ke pajir date pia dang ni ingkora isian lockdown ke pado pona jok ke boydet mate chongda chotolo thai ka we pen kisum ka chitong nang arap tuma phan ke rap ke pajir sai pinile thot ta rong jangphong polling station ke parlo rong sir cap arong arat tuma phan number 14 Korkanthi IMAC mate Karbi Autonomous Council EM Rajuti sola pen te ke Langjun cooperative lamps atuma ke joy pen sanghan la pen tangka keron pon abirta ripton long bukan dokogi wala matha pensi CM ulo mo hangka hai pen meeting si jepasi minister ake hai sumro hangka doiglo MP ake hai warin sing ke doiglo emile ke ake hai anda dulo lada hada ke para lo jela piponang ko sang bangke itu manela mon bone se ke bangke ili pipon mon nangji dalam teje parai sila soteng sikini sang tanda ko sumlo nang lelo alom so fil tumhan eronit ko sila Bitung Reng Thama constituency angkang ward number 3 Rongpia Rongdon Paruisi ira Don Plik Kebra Phol Tuma Phan Karbi Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangpen Jangmini Phai Kri Siarni Kirap ke pajira pirta pherangi Calvin Terang pen birta napale COVID-19 akiso awur pen kaching raijia phandit piangkang ningkore isian lockdown ki pipona jo Karbi Anglong rat tum ki choki juna phan ki sunga chitong nang rat phan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangpen hem isi pen kirap ke pajir Kirap ki pajira sondoan Tifu Municipal Board Ward Commissioner Jitu Terang Arideng Pen Kironasai along chirap chitodun Phangteng phang Kolongamuk Garu area আমি উপর নির্দেশ মতে আমার সিএম সারে মানে এইটো বনৰ ক্ষেত্ৰত লকডাউনৰ বাবে আমাৰ ৰাইজে দুখীয়া ৰাইজে মানে ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে বজাৰ পোহৰে দোকান সুকান বন থকাৰ বাবে আমাৰ সিএম সাৰে নিজৰ পুঞ্জি তেখেতৰ মিসেস বাইদেউ তেখেতৰ নিজৰ পৰিয়াল হৈ পুঞ্জি দুখীয়া ৰাইজক আজি চাউল বিতৰণ
কৰা বাবে আমাক ওপৰৰ পৰা পঠা হৈছে এই কাৰণে আমি প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালক প্ৰত্যেকটো ঘৰত চাউল 5 কেজিকৈ আৰু দালি 1 কেজি চাবোন আৰু নিমখ আমি আলু 2 কেজি ৰাইজক আমি বিতৰণ কৰিব মানে আহিলো আৰু ৰাইজক lapen halapu men meji lamps penta adon tin hem alongta kirang soda hormu kiron asai dengpon lasor kiron asai long men meji lamps chairman bida singh teron corporation development board chairman pranop rong phar lapen bod klembang welson timung prokas kathar bidda timung lapen rajan kathara tum chetong du nali tum kat news tum ladak nilirong ram rong pirong mate ward number 3 along nakahumri ponali tuhan kepensi ininga plong kanen tuhan kartom pa jiriglo ahoglo non la soke so covid 19 mate corona virus soke so lockdown ajeni munitum one kisung kiko ajeni nitu baching hon nai mate dag local msc non chari bom nitum autonomous council cm sartuliram ronghang lapena hembang si mathalo je kisung kiun era tumhan so dagadi te kichu kijun longle kisung longle phan pura non nili tumhan penan non pen purun ke thomlo sang ahan adali pen chenglok nangkerap dasalang tuma hendang si phan stame nili dak war number 3 commissioner hoi pen ninga klong pen an social na meherdimi adonang ku pen ning thesi lang tumhan kadompa jiriglo nili tum kelong ke tuliram sarnang kerapon ke kisung hunang kerapon na ke batai ke thom nang rapon lo sang dali da kopiloma kinengi hormuan ke nang rat nili tum rong sor kisung khat rong sor kerap kelong bona phuthak nang le cm ham kopi ponji la pen he mission kopi pon posapta misen lo an so se nang rapon thunang ponon iprang kisung an ta nang rapon thunang pola an sawi Panbari tiri ingleng arong along date piang kang ring kore isian lockdown ki pipona jok kichu ki juna phan kisung ka chatong nang hemtu na tuma phan boreng abar sai ki dol tumpen ki rap ki pajir boreng abar sai ki dol tum an tangka masap sap chirung si rong suding adon dampen ka vedet ki dup ke lak chongdat chotelo dun thek thera tuma phan aning ki mi pen don trok kebra pho hema phan sanglin pho han parbo dali ke chojang thulitar isi lapen ingti ki rap pajir dam so wai sai ni litung achu deng bang kan litum goreng abar sar doan kaching room pet ching bai sing sai pensi ingleng rong bithi tiring rong pensin tum ching wai lo nasi goreng abar sai doan korte mutin sing bai sar pensi nasi hikia du liwet ching rung sirek pen sot klem am tung han si mum lo chingri lo la solam ang tan pen kerabang nilom ka wi sorkar himben ka wi sande irong rong bithi tiring rong bangke himejang re du songdat chota do ini kang sampai ni tumta laso corona virus pena bemara jo ini songdat damji pusita areng so bang areng solo ba chulong le tum do julong le tum ta do lo laso ben tu rat pen tumra boreng war sai ke doan korte bangkre phone bangkre trok ke ba kwane do la si chingrum pe sing ni tum kaching bai ching sai pen si yak at haro pho byak suri pi pangrum pen sing tum ke nam pen si dong phan ki du kilak phang ching hon pona joine sing tum pinian ni ke sai ke deng pon lapen ke ron ke bagahut government pen ke pathik pona teng pen social distancing mate ke do ka che pahelo pen si chudeng dun rinti lapen ki sunga hut ke khaya lama we lapen karbi det le ki sung kali banga khaita lapu thak lo lase ingjin sonang ji pu matha dam pen mithang karbi arong pen akapre garong boro lapen aseme satuma phanta ningke me pen ke rappa jirdun সরকার নাম বইতা নবা হয় প্রায় এনেকা এতিয়া রাইজে যি সব সহায় কৰিছে এইটোৱে ধন্যবাদ মোৰ নিজৰ অন্তৰত দুখ দি ৰাইজৰ সমাজৰ যি সব পৰ্যায়ত আছে মই বহুত ৰাতি দিনে মই চিন্তা কৰোঁ আৰু উপায়তো নাই কৰিবলৈ একো Ini Karbi Prime Time biota mang kila pans kang ton poniklo domet thakme korwang thu